tia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukwilila utuweke niwe na wele ona kindu kilwesi na ndo akiona na meza ania ende inge iwa inge ya tuwe ende eza iweze wikaundu mwe ambao wekanduka ndo inga noti iwa yange wana pneumonia no wau ulodi kandi ni wa mapui makana kana kama mundu muima na kana kena pneumonia katena itwa nesa netwa nokowa deni webinda ekubi muno. Pneumonia kwa kawaida yoka na mawana niyo mana kana kena pneumonia ikatona kwitha kaikoa cha keli kwitha na bina wakubeba kwitha na bina kubeba ne chao kethia waisa wana kaibeba kwa mituki ukona kailuma ukona mbao cicio kandini ndo kabebete mbao ni wicio kete ndini na ukona kai mutwe uendania akilebe batumita head nodding ilo kwana kana kena signs na symptoms taisu ikwasia muno esine pneumonia na no wau ula butaiteto kwa mituki utwana kuwa kana ndenwa ebinda ekube muno. Pneumonia yetawe ni sindo nyingi tene inaitawe ni bacteria sasa era tumita ni mokoko na hemophilus lakini baadhi yao ndo twana kupatikana kana ni viral kana ni pneumonia kana ni bacteria kwa kona ko ndeke na tena wako beba kebeba mituke ke kusinda kubeba ke oluma mutwe ugetha wende ni kilebeba yacia ida yacia kana kau nikawa muno anikaelo twawa sibitali katethewe kafika sibitali ni bonda kitali utona kwa mwa severity kana wau wakana unene betata tulatwe na tena munene na rasma tukoma deno hospitali twambe uanzebe ila tumeta oxygen na tuenengwa ndawa cia kutona